Vodim vas nazad u vrijeme. Ne, bukvalno, ali tako izgleda. Ovo je najlepša plaža Crnogorskog primorja, bar tako kažu. Godinama bila nedostupna, zato što je bila rezervisana samo za VIP goste Svetog Stefana. Kraljičina plaža, koja je bila omiljena plaža kraljice Marije Karađorđević. I valjda baš zato izgleda toliko sačuvano i netaknuto. Nema restorana, kafića, gužve. Bukvalno samo prelepo more, visoki čempresi, kraljevska rezidencija i zvuk talasa. Tako da je stvarno lako uživati ovde i zaboraviti koji je dan, što je nekako i poenta odlaska na more. I sanjam, voz za sreću po mene dolazi. Voz za sreću, a život prolazi. Hoćemo i naše pozdraviti. Hoćemo, ali evo da vas pozdravimo iz Budve, Montenegro, svima pozdrav. Evo, došao sam tu posle Italije, evo sa mojim drugom, čuvenim svjetskim fudbalerom. Javi se samo, President of Montenegro Federation. Genije, svjetska fudbalska zvijezda, ali drug, pozdravljamo vas sve i fino mi je u Crnoj Gori, Jadransko more je predivno, eto bilo je fino u Italiji, ali ipak kad dođem u svojoj zemlji mnogo se lijepo osjećam, pogotovo kad sam sa pravim prijateljima. Pozdrav!